И здравейте сите и дойдете во ново видео, кај што денеска пак продолжуваме со Daily Vlogs. Денеска ќе биде малку по-така basic vlog, али не од другите за видео, така да ја и преходните два влога испаднаа многу добро, така да ја. Направам нешто да за пиење, па после ќе се облечам затоа што сум се уште во пиџами. By the way, ова. Млеко фрип. А не, иди. Не, браво, не слушай нещо? Нещо. Ле, побрахме. Bueno, por Dios, madre. ¡Hala! ¡Ey! Sí, para el meco. Bro, vamos a ir. Dale. Big round. Wait a minute. لا. Vale, pues algo así, no. Si quieres, no, eso, como que tú eres pastor de aquí, pues si tienes algo así, pero es que pues pues si que vas a querer, de verdad, aquí, me gana 3 y yeah. Let's try this masterpiece. And I'm just going to fuck it. Fuck it. Perfecto, baby. Se quedam samo okay, that is better. That is better. Natalie logo come boli. Natalie logo come boli. Why are you corrupted by this piece of shit? Инако ова ми е project bike шо почев да го правам пред 10 месеци и още не съм го довършил, али си мога тук да ставам телефон. Не има къде да го подправам, трябваше да си вземам 3 по-добре.
Ajde, brat. Znači, easy 5-0 prosjek. Bez race voza. Kupiš se. Think, bro. Pak mi šteka kamerat. Mogu pokrati to što mi je mnogo žeško. I ja da pokažem što kupiš. Inako ja ovo mnogo redko kupujem, i sada mi se mnogo pije. Bebe. Cica maca. Cica maca. Čekaj, ti može bi ne vidoste. Makedonski jezik 5. Matematika 5. Everything. Знаеш, брат, я така ненормално си скролвам тук нещо на news. What the fuck, kao. И ми излегува ovo. Seems that nothing phone has 4 50 megapixel cameras and wild style. Шо е ова? Шо е ова? Шо е ова? Чекай да прочитам. Блико! Сега не ке каже, не ще не речи. Shut the fuck up. Kako je Wild Phone 3? Wild Phone, Nothing Phone 3. Wow! 8 до 12. А колко има memory? Memory? 128, 256, 256, 112, ама няма 512. Така да, али много е добър, брат. AMOLED, Ultra HDR Image Support. 5000 мегампер час. Дали го има Volvo по мобилната стока, каже? Mobilex. Йо, фокус бе, бро. Ой, ми много. Но я морам да купя нов телефон. Затоа што не можам собі да преживеам фъра. Као фъра. Би моги прия, али той не ни трябва. Овој ми е лош много. Али много личи на овој сега што го ја. Така да... И овој? 12, 256. IDK, bro. IDK. Трябва да си измиям коса, односно с тушина. Mi treba kropa. Mi treba kropa. Let's go. Un poco mismo. Voglio... Тоа точно се. Ви слушам. И ми се ја. За дошол. Сам почнах да слушам. Беч. Знам дека не смишиш и слушен, али не што ми тека чек мајца добро че. Ова е кад ми кабел за овој телевизор. Знаеш како сега е телевизија, али ова тука ми скуча кусачек. Агент тест. От ова ли страна? Не, другата. О, шок. Евеко. И пем. Вау! О май гад! Сега тук можем да си гледам. Може да гледам. Вау, really good. Много глича, не нужно глича. Брат, съм нужно глича. YouTube. И... Йой, аме накачено. Защо мисля? Това? Тарадон. Сега сигурно се спрашувате. Бой, защо това го правиш? Па я го правим, за да тестирам quality по моят компютър, за да вика quality на моят компютър, quality на телевизор. Що ми се бъде, компютър? 100% компютър. То ще има проблем, по-фаген кои, али много по-следва, да го добре, бейби. Сега да му скажа, да го покуча тук. Where is it? Сега да го налю. Знам дека ви се ovo после 5 часа, отколку последен пат ви се јавив, али
zašto toliko tresam. Ali bukvalno nesam ništa ni pravil, samo sedem doma nešto igrao na kompjuter, nešto sredil v soba, jer to nego snimam zato što ne znam. Ali ja možem malko bude pokrat vlogov, ali to sad nekoški bude i pokratko video. Сега излизам малко надвор, ама не знам дали да правам влог и утре и денеска. И денеска и утре. Нямам батерия, очигледно. И денеска и утре или само денеска, али мисля дека би само денеска, защото няма да ви така снимам. Oh yeah, baby. Сите